akan geli tau. Yes. You see, the thing is, kita nak jaga hati patient juga. So when they come to us, their moral is very low tau. Betul. So time ni, if I'm going to go take some maggot and put on top, I don't think I'm going to get their confidence. You know Semua what I mean? lari. Hi, hello, welcome back to our podcast channel after our on call with Dr. Ari. With me, Amira, okay, your community representative dan juga the one and only Dr. Ari, doktor yang merawat pesakit kencing manis, wound clinics, obesity clinic, and also the one yang mendalami nutrisi pemakanan. Yes. Alright, so topik untuk hari ni actually kita dah pernah cover from our previous episode awal-awal. About wound care. Tapi sebenarnya wound care ni is not like something yang simple. Dia ada banyak lagi soalan, banyak topik yang kita kena cover. Alright, so today kita akan dalami topik about wound care, kira part 2 lah. Yes, So let's get started. Alright. So doktor adalah founder of Clinic Star Medicare Advanced Wound Care. That's right. Of course, doktor memang akan like expert in treating wounds. Of course, banyak knowledge yang doktor tahu. Yang doktor boleh sharekan untuk hari ni. Sure, boleh. So I have a list of questions. Yang I akan tanyakan. Shoot. So one of the questions, antara soalan-soalan ni antara benda yang orang-orang kita selalu buat actually. Alright, so situasi macam ni. I perasan lah, kebanyakan orang kita ni, tak kisahlah Indian, Chinese, Malay, bila ada wound, instead of mereka pergi klinik dapat kerawatan dan sebagainya, mereka akan cuba gunakan natural remedies. Sapu itulah, sapu inilah, dan yang paling banyak I tengok adalah mereka suka sapu madu. I thought madu untuk makan je. Tapi untuk sapu juga. Is it like the correct way ataupun ada like explanation yang doktor boleh bagi maybe? So madu yang ada dekat rumah, yang kita guna dekat rumah untuk masak, untuk makan, itu bukan medical grade madu. That's different. That's different. Ada medical grade madu yang boleh digunakan untuk luka. But yang dekat rumah tu bukan. So kalau ada luka apa ke, jangan ambil madu yang ada dekat rumah tu pergi letak dekat luka. Akan semakin teruk. So kalau ada tak madu yang medical grade yang boleh digunakan untuk wound? Ada. Alright. Tapi madu jenis itu pun bukan sesuai untuk semua jenis wound. Kalau luka tu banyak jenis tau. Dan bukan saja tahap luka tu akan berubah. Mungkin time first dia datang, luka tu parah, ada pendarahan, atau lepas buat operation ada pendarahan, atau ada gangrene. So ada jenis luka yang madu tu memang walaupun medical grade kita tak boleh gunakan. Kalau luka tu chronic, dry, dan lambat baik, dan ada jenis infection yang tak teruk sangat, boleh gunakan dressing yang ada medical grade tapi sterile. It's a sterile honey. Kadang-kadang dalam alginate honey macam itulah, dia akan ada campuran. But depending on the doctor and the clinic or the hospital, apa yang diorang ada pengalaman dressing diorang nak guna, boleh guna. Like in our clinic, we normally gunakan antibiotic infused dressing. Contoh gel atau dressing yang berjaring, semua tu dalamnya kita infuse antibiotic. Yang custom make untuk patient punya jenis luka dan dia punya jenis jangkitan kuman. Different lah, lain patient lain. Betul. So seseorang yang ada luka kuman, dia tak sama dengan seorang lagi. Semuanya lukanya lain, kuman yang ada dekat dia pun lain. So bila kita dapat report jenis kuman, kita akan custom
dressing, ubat, cuci, semua tu kita akan custom ikut dia punya luka. Sebab tu dia sangat berkesan. So kalau advanced wound care dekat klinik Star Medicare, kita memang tak ada honey dressing. Kita gunakan antibiotic infused dressing. Maksudnya it much better than honey? I personally feel it is way much better. Dua sebab. Number satu, jenis luka yang kita handle ni sangat parah. Okay, so kalau anything to do with honey infused dressing and all, kalau ada bone yang exposed, tendon yang exposed, atau vessels which are exposed, berdarah, tak sesuai sangat. If you see our wound, 90% wound semua parah macam tu. So I cannot put anything like that. You know what I mean. So antibiotic infused dressings, dalam tu akan ada stem cell, EGF. We can mix the dressing ikut keperluan patient. So kalau in the beginning mungkin just something to dry up. Wound tu basah, dressing dia lain. Wound tu sangat dry, dressing dia lain. Kalau wound tu basah sangat, tak boleh lah letak honey dressing. Faham tak? So we prefer working with something more streamlined. So ada wujud lah honey dressing untuk wound tu wujud. Bukan cakap benda tu salah, tak boleh gunakan. Cuma pastikan honey tu medical grade lah. Dan kalau advanced wound care, biasanya kita tak ada honey dressing lah. Especially if you take our clinic, we don't use that. Okay, alright. So kalau contoh, I terluka lah. Okay, contoh potong-potong kan, terluka. And then let's say I ada medical honey kat rumah. Is it like boleh like I put on my wound? Okay. Is there medical honey available in the market? I tak tahu. If something available, like some cream ke apa yang dekat pharmacy available lah. Kan pharmacy ada banyak dressing untuk wound. Kalau jenis macam tu, and it's just a simple wound dekat tangan ke apa ke, gunalah, it's okay. Jangan pergi ambil honey yang kita makan tu letak sudah. That's the thing. But kalau raw honey tak boleh juga. Tak boleh. Apa sebabnya kita cakap kalau anak-anak kurang daripada 1 tahun, kita tak galakkan bagi raw honey. Tak kisah honey tu dari memang ori dari gunung ke apa, kita masih tak bagi. Mengapa? Maybe sebab dia risk of contamination. Yes, betul. Dia honey tu kita jangan anggap dia tak ada contamination tau. Dia boleh ada contamination. Jenis contamination yang spore like. So dia akan duduk dekat dalam tu. Kalau anak tu kurang daripada umur 1 tahun termakan, dia boleh kena infection yang sangat teruk. Okay, alright. Like botulinum toxin macam tu. It's senang ingat, ada spore. Spore tu bukan senang nak bunuh dia. Panas macam mana pun dia masih boleh tahan. So that's why we don't encourage. So jangan fikir honey tu sterile. Sterile maksudnya dalam tu tak ada microorganism. Dia bersih. Dan lagi yang kita dapat from wild kan. Yes, orang dewasa okey. Tapi kalau ada kencing manis, still not very good lah. Kalau nak ambil honey memang akan meningkatkan gula juga, walaupun benda tu natural. So take it in moderation if you need to. Tapi nak letak atas luka 100% no, please. Dekat macam yang honey yang botol. Oh my god, itu nak minta nak feeding the bacteria untuk dia semakin membiak, jangan. Okay, alright, faham. Okay, what about maggots? Doktor pernah dengar tak like orang gunakan maggots untuk treat luka? Is it like a safe treatment? Okay, wujud tak, again same like honey tadi kan, wujud tak maggot therapy? Wujud. Tapi maggot tu, larvae maggot tu sterile medical grade larvae. Oh, bukan kita main jumpa ada maggot. Bukan, saya pernah tengok orang yang they learn about this maggot therapy, lepas tu dah ada luka, dia ambil maggot tahu sendiri. Oh my god, please don't do that. Jangan buat. Okay, it's really bad. Okay, memang wujud terapi macam tu. Ada tak doktor yang praktis? Mungkin dekat Malaysia seorang dua tu adalah. Depending on the doctor. If they want to do that kind of treatment, they can. Tapi memang wujud treatment macam tu. Ada beberapa research paper juga untuk tunjuk maggot therapy ni boleh berkesan lah. Okay, now jenis maggot yang diorang gunakan adalah medical grade larvae.
Okay, Lucilia sericata. Okay, that's the name of the maggot. Okay, so it's lab grown. Dia dekat lab diorang kan ada buat larva tu, the maggot tu, lepas tu diorang akan hantar dekat klinik ke hospital yang nak gunakan, and then kalau luka tu ada banyak slough maksudnya tisu-tisu yang mati macam tu lah. So dia jenis maggot ni, ulat ni, dia akan attract kepada tisu-tisu yang dah mati. Oh, dia tak makan the fresh one. Dia tak makan daging yang fresh. Dia akan makan yang dah mati. Oh, okay. Okay, so now it will go and eat lah. So dia akan, contoh apa yang kita boleh buat dengan blade, dia boleh buat. Oh, macam tu lah. Yeah, okay, but dia pun ada banyak restriction. Ada wound, kalau macam saya cakap tadi, kalau bone dia expose, atau tendon dia expose, atau ada blood vessel tau, yang expose, ada pendarahan, tak boleh lah, tak boleh gunakan maggot therapy. Oh, okay. So I don't use maggot therapy in our clinic. I Are you don't plan use to? it. No. No. I don't know. I feel kita gunakan maggot therapy tu majorly for two things. Number satu, dia akan tolong debride. Maksudnya dia boleh keluarkan tisu-tisu yang mati, keluarkan pus. So itu pun bukan sekali you letak 5 minit dia boleh clear. You kena letak untuk beberapa hari sebelum dia akan clearkan benda tu. Oh, really? Yes. What happen kalau dia like I know. Yeah. Yes. That's why I prefer using the blade. Blade 5 minutes, I'm done. It's clean. Betul? It's beautiful. Dah berdarah, cantik. So I prefer the blade method for debridement, disloughing, apa semua. But there are doctors yang suka gunakan maggot therapy. As long as medical grade, I think it's not wrong. Pilihan masing-masing, right? That's one. Another thing, maggot therapy tu kadang-kadang dia boleh ada dia punya cecair sendiri yang boleh bantu untuk bunuh certain jenis kuman. Oh, really? Dekat wound tu. So that some things are good lah. Okay, but as we are advanced wound care and we have a lot of antibiotics, so kita punya dressing, air cucian semua tu kan dah infused dengan antibiotik. Kadang-kadang bukan satu antibiotik, 5 jenis dekat situ. So lagi boleh custom. betul. So I'm very happy with that. Okay, so I don't want the maggot. But it's not wrong. Wujud lah. Kalau orang nak tahu betul ke doktor, wujud ke benda ni? Wujud. Is it like a new things ataupun benda ni daripada zaman dulu-dulu lagi? Dulu dah ada. Masa I buat masters in my wound care pun dah ada dah. So ada. Dah lama dah. Oh, okay. Yep. Ada banyak studies tau. Untuk tunjuk benda tu actually boleh digunakan medical grade. But that's a safest way. Yes, exactly. And the thing is, kalau ada tulang yang macam katakan kita buat amputation jari ke apa kan, tulang tu expose. I tak boleh pergi letak maggot kat situ. Atau ada vessel, saluran darah. I tak boleh pergi letak maggot kat situ. Ada dia masuk. Betul, dia akan makan. Could be, but those are the restrictions. Apa yang kita tak boleh guna maggot therapy tu. Kena monitor lah. Yes, kena monitor. And all my patients, most of them, sebab kita buat advanced wound care, diorang datang pun dah parah. So I tak boleh lah pergi letak maggot kat situ. Okay, no. Dia bawa keluar maggot sedia ada, thank you very masuk much. maggot No. I don't think I'll be comfortable to see maggot on my patient's I wound. takkan I doakan. tak nak stress lah. Yeah. Yeah. Alright, Yeah. okay. First time dengar. Yes, Macam scary-nya. Yes. Patient pun akan geli tau. Yes. You see, the thing is, kita nak jaga hati patient juga. Diorang dah tengah very sad, low, diorang motivation pun dah low. Bila diorang sampai advanced wound care, kebanyakannya dah go through maybe need to amputate, apalah, dah go through that kind of situation before. Mungkin ada consult dekat hospital, memang dah cakap dah teruk lah ni puan, mesti kena potong kaki. Diorang dah go through all that. So when they come to us, their moral is very low tau. Betul. So time ni, if I'm going to go take some maggot and put on top, I don't think I'm going to get their confidence, you know. Semua lari. I myself will be like, I don't want to open the dressing now. Yeah. I tak boleh bayangkan. Yes, kalau I know. ada I think that our kind of marketing team treatment. sorry doctor, we are not coming down. Yeah. Dia interesting tapi macam horrifying. Yeah. Alright, okay. So for the second questions, okay.
from previous episode kan, kita kan tahu, okay, doktor ada tawarkan a lot of list of treatments, okay, yang mana normal clinic cannot offer lah. Okay, macam contoh NPWT, macam doktor bagi tahu you punya dressing pun difference from normal clinics, okay. Yes. Ada tak lagi, okay, mana-mana treatment lain yang doktor like baru masukkan ke dekat kita punya clinics ke, ataupun ada treatments yang memang sangat membantu. Kalau tak buat ni, memang tak boleh nak pulih kaki tu. Okay, there are a lot of things tau. See, wound care, ramai fikir, alah luka je pun. Yes, sebenarnya, luka tu banyak jenis. Okay, even one person tu, boleh ada 2 jenis luka dekat satu kaki. Oh. Yes. Satu kaki, mungkin luka dekat bawah tu. I have one patient right now that I'm working on. Dia dekat tumit tu, pressure. Okay, dia dah jatuh, patah kaki. Dia type 1 diabetes. Okay, dia dapat pressure sore first. So dekat bawah tu pressure sore. Dekat atas tu diabetic foot ulcer, DFU. So there's two different kind of wound. So cara nak buat dressing, cara nak avoid the pressure, semua tu lain. Of course offloading goes for offloading, maksudnya kita tak nak dia jalan lah. Okay, so satu kaki seorang tu pun boleh ada 2 jenis wound. So apa yang kita perlukan untuk satu wound to another is different. Contoh kalau satu wound tu kita dah settle lah dia punya infection. Maksudnya infection load tu dah tak ada. Okay. Tak ada nanah, lepas tu semua tak ada. Lepas tu bau pun dah tak ada. Dah clear lah, cantik. Sekarang kita nak fokus kepada tumbuhkan isi dia. Okay, so we have methods like EGF, stem cell therapy. Kita ada PRP. PRP maksudnya kita ambil darah patient dia sendiri, kita akan spin, lepas tu kita akan ambil yang platelet rich plasma. Kita ambil tu yang dia akan warna kuning. Is it like PRP tu is like treatment yang usually ada dekat aesthetic clinics? Betul. They do it in aesthetic clinic also. It has a lot of healing quality. Okay. Kalau aesthetic, dia orang gunakan dekat muka, kalau ada parut, to improve the skin texture, semua tu kan. So kita boleh gunakan PRP ni dekat wound. So kita cucuk around the wound. Pilih tempat yang kita perlukan isi tu tumbuh. It's very very effective. If done properly, it's very effective. Kadang-kadang dalam PRP tu pun kita boleh buat campuran. Kita boleh campur stem cell, EGF or some vitamins. Depends on what I need for the patient. Then kita akan cucuk around the wound. Untuk tumbuhkan isi. Kalau tunggu secara semula jadi, isi tu nak naik, berapa tahun nak tunggu? So we need this kind of things. Lagi satu, vacuum therapy. Okay, negative pressure wound therapy. Kita akan pasang sponge vacuum atas luka tu. Okay. So dia akan tarik. The pressure tu akan tarik. So kalau ada dia try isi dia yang yes. So beberapa things lah. Number 1, kalau ada banyak cecair dekat wound tu, basah, dia akan keringkan sikit. Okay. Dan masa dia tarik, pressure dalam wound tu berubah. So sekarang pengaliran darah pun masuk. Wound yang tak ada pengaliran darah tiba-tiba boleh masuk pengaliran darah. Sebab dia pressure dia tarik. Betul. Macam vacuum. Dekat rumah kita vacuum kan. So apa-apa kita disedut kan. So bayangkan macam tu tapi medical grade. So kita pasang dekat luka tu. So dia akan tarik. So pengaliran darah pun masuk. So dia nak jadi tisu baru tu lebih cepat. So luka yang besar dia tarik lebih cepat tutup. So these are things normally for my patients at least once a week kita buat. At least once a week. Itu untuk luka yang macam mana doktor yang perlu buat? Okay, so bila diorang masuk time critical. Critical maksudnya kita nak lawan dia punya infection. Kuman tu kena keluar dulu. Nombor 2, first week kita punya target kuman dan gula. Gula dengan kuman ni mesti kena kawal. Kalau tak, semua lagi tengah naik kuman, PRP tak boleh buat, vacuum tak boleh buat, semua tu tak boleh buat. So kita kena prepare wound tu untuk ready untuk yang lain. So macam mana nak prepare wound? Multiple surgery. Kita masuk, kita buat debridement sampai dapat luka tu cantik, warna pink. Merah. Betul. Dia kena merah, ada pengaliran darah, dah cantik. So doktor akan keluarkan all the like macam nanah ke? Betul. Kita akan I don't like to say cut deep, kita akan shave layer by layer sampai dapat yang clean. Kalau tulang dah kena pun sama, kita akan potong keluar
lapisan tulang tu. Once it's all ready, then kita akan masuk fasa untuk vacuum therapy, PRP. Pernah dengar current tak? Micro current. Kita boleh letak current dekat patient. Oh, really? Yes. There's sometimes Kerusi current bukan? That's the first thing they ask me, Doktor nak letak current ke dekat saya? Macam mana ni? Is it a kerusi I have to sit on? That's the first thing they ask me. Benda ni dia okay, our body actually ada charge. We have like current tau, Chakra. micro current. Bukan. Oh, This one is ini dah masuk spiritual ni tak. Okay, so we do have like current running in our body tau. Okay. Naturally lah, okay. Right. Now, each and every cell ada satu energy, kita panggil dia ATP. Kalau wound tu, kalau luka tu dah chronic kan, okay, dia punya energy level tu dah kurang. Sebab tu dia tak boleh nak buat sel baru untuk tutup. Dia tak boleh hasilkan fibroblast, dia tak boleh hasilkan collagen dia. Dia tak boleh nak tutup. Dia dah macam hidup pun 50%, mati pun 50%. Dia duduk macam tu je. Okay? Dah tersemangat lah. Yes. Current dia tu dalam body dia. So we can run microcurrent. Dia ada setting dia. So we can energize the skin around. So kita akan letak microcurrent pads on the thing. So the whole treatment lebih kurang 1 jam. 1 jam kena current tu? Betul. Akan tukar setting, tukar pad dia, ada probe, macam tu. Those who don't know can look into our TikTok page. Dekat situ ada banyak information. So you can see real people doing the current. Maybe a little bit uncomfortable, tapi tak sakit. Dia bukan macam kena current sakit, tak. Tapi akan rasa lah. That like a bit of tingling punya sensation. Yes. Dia akan lebih cepatkan wound tu tutup. Dia punya healing power tu akan lebih cepat. Bukan saja tu, patient's overall health gets better. That's why I like the current therapy. So bila kita buat terapi tu, walaupun kita fokus dekat wound, setiap kali dia orang datang kita ambil gambar, kita ukur. So kita nampak getting better. Tapi bila kita buat yang current therapy, micro current therapy tu, patient themselves, doctor, I'm sleeping well. My appetite improved lah. My sugar is well controlled. I'm feeling much better. So I feel like, wow, this is good. It's not just untuk wound sahaja. Overall. So, selain daripada wound, okay, pesakit-pesakit lain boleh gunakan tak? Untuk boleh. Actually, the machine that we use for the current therapy, walaupun saya punya fokus kepada wound, as I'm a wound care doctor, but it can be used for a lot of things. So I was reading about, dia ada setting tau. Dekat machine tu dia ada setting. So I more focused on the wound setting tau. So when we are running, then I was looking at other things lah. Apa lagi kita boleh gunakan microcurrent ni? Okay, it's a course, it's a procedure. So when you're reading the book, nak tengok manual dia apa semua kan. Migraine boleh guna. Kalau seseorang tu suffer dengan migraine sangat, ada cara, ada setting dia untuk migraine. Any tendon pain or muscle pain, tendinitis, boleh guna. And it can also be used for acute pain. So bila walaupun wound kan, kadang-kadang dia orang ada sakit, kita guna microcurrent, sakit tu pun kurang. Dia macam tak perlu banyak ubat tahan sakit dah lepas tu. Lower back pain. Yes. There's some aesthetic use also. Can use for facelifting. Itulah, I was looking at that, looking at the book and the manual. So Michael, it's so interesting. Microcurrent can be used for so many things tau. Dia macam adjunct, dia bukan main therapy. Wound care, dia lah macam side quest macam tu. Dia boleh digunakan untuk menambah baik our treatment. Like of course kita kena perlu antibiotics, kita perlu debridement, semua tu mainstay treatment. To add on to this, photobiomodulation, infrared therapy. Dia ada wavelength dia. Apa yang boleh gunakan untuk tisu mana. Dia punya penetration sampai, ada yang sampai bone, ada yang sampai tendon, muscle, ada yang sampai tisu yang ke atas je. So setting dia berubah. Itu photobiomodulation. Nombor 2, kita boleh gunakan yang tadi saya cakap, vacuum therapy. Now you have microcurrent therapy. There are so many things. Yep. Interesting. So, let's say kalau someone nak treatment tu, dia boleh beli sendiri ke device tu ataupun? No, it's strictly medical use. Strictly medical use. Yep. We use it only because setting dia lain. We can't just give it to someone to do it at home. I don't know what will nak setting tinggi sikit lah hari ni.
Yes. Stress lari tinggi sikit. Like something so powerful. Kalau benda tu tak diperbuat, if we don't do it right, katakan tempat yang, sebab kita nak adjust probe tu pun, tempat nak letak probe tu ada. Dia kena ikut landmark dia, dekat nerve tu dekat mana. So kita kena tahulah, okay, nerve ni lari kat sini, so kita letak probe dekat situ. Baru berkesan. I actually baru first time dengar microcurrent. Yes, microcurrent therapy. Is it like new in Malaysia ataupun macam mana? Actually, it's been there a while. Masa I belajar about my wound care in UK, dia dah lama dah diorang ada kat situ. Even the machine that we have now, the machine is from US, but the technology is a Russian technology. Yeah. Dah lama dah. A lot of countries actually practice. Malaysia pun I think there are a few hospitals using it. Ada beberapa hospital yang guna. Okay, alright. So, macam kita tahu from previous episode kan, doktor bagi tahu like bila seseorang punya luka tu lama baik, one of the reason adalah disebabkan oleh diabetes. Betul. Okay, pemakanan dia dan sebagainya kan. Ada tak any other reason, okay, yang membuatkan luka dia lambat baik selain daripada diabetes? Selain daripada gula yang tinggi. Okay. Kalau gula dalam darah tinggi, memang luka tu takkan baik. Kita buat apa pun luka tu takkan baik. So that's why in our critical phase, kuman dengan luka is our first thing we will do. Okay. The next thing, pengaliran darah. Okay. That is our biggest challenge lah. Okay. That's why bila kita ada advanced wound care, we will have one orthopedic surgeon, we will have one vascular surgeon. Yang memang we work very closely. First time patient tu datang, kita akan check dia punya ankle brachial index untuk tengok pengaliran darah dekat darah tu, dekat dia punya luka kaki tu macam mana. Kalau pengiraan tu menunjukkan memang very low, so dia dah ada masalah pengaliran darah. Okay, PVD, peripheral vascular disease. So kita akan rujuk kepada scan center untuk buat angio, CT angio, atau kita akan rujuk kepada vascular surgeon, pakar vascular. Mungkin perlu buat stenting atau perlu buat bypass. Macam jantung tau. Oh, okay. Kan jantung kalau heart attack kan dia block. Pengaliran darah dekat jantung tu block. Sakit dia pun sama macam tu tau dekat kaki. Patient akan sakit sangat. Kebanyakannya kalau dah sampai tahap macam tu, luka dia pun takkan cepat baik sebab pengaliran darah tu tak sampai-sampai dekat luka. Dan patient tak boleh tahan sakit. Sakit tu memang sangat sakit. Kita bagi ubat macam mana pun, sakit tu takkan kurang. Sampai kita buat CT angio, nampak dia punya block dekat mana, dan kalau boleh, vascular surgeon akan buat stenting atau bypass. Lepas tu luka tu akan baik. So it has multidisciplinary team lah. Tak boleh just one team. Oh, so let's say kalau dia ada masalah macam tu, memang kena surgeon lah. Apa pun terjadi memang kena buat juga. Betul. Sebab pengaliran darah. Bayangkan luka dekat hujung jari, darah tak nak sampai kat situ. Semakin hitam, luka is just one of the problem. Pengaliran darah is another problem. Biasanya kalau seseorang tu ada diabetes, kencing manis, kawalan dia tak okey, tak bagus. So maksudnya kalau you ada diabetes, there's a chance untuk you ada masalah vascular. Yes. Chances untuk kena block macam ni berkali ganda untuk seorang yang ada diabetes. Lagi-lagi kalau kawalan dia tak bagus. Sebab tu when we talk about tolong jaga makanan, pastikan gula pagi tu tak lebih daripada 7. All this is very important. Sebab benda tu like, alah tak apa, cheating day, satu hari je, tak apa. Tapi hari-hari. Yes, tak apa. Satu hari tiba-tiba akan block tau. Benda tu sentiasa dalam badan kita. Kalau pengaliran darah semakin slow, bila gula tu tinggi, saluran darah tu semua akan bengkak. Dia bengkak. Lepas tu kalau ada kolesterol tinggi, dia pergi lekat. So many factors together tau. Dia block. Sekali like this one auntie that I'm seeing now, so one of my own patient, luka dia static. Dia dengan all our advanced wound care, tadi kan saya bagi banyak jenis kaedah yang kita boleh gunakan. So many techniques kita boleh guna untuk luka tu baik. Betul. Dengan semua teknik tu pun, luka tu dah arrest, static. Sebab pengaliran darah tak masuk. Macam tu je.
That's it. It doesn't get better, doesn't get worse. It's just static. Berapa lama nak buat treatment? Betul. You know, so I'm counselling the family now. You know, you have to do your scan. Okay, nak dapat scan appointment pun bukan senang. Kalau government hospital, you're going to take very long. Kalau pergi private, kalau ada medical card, okay. No medical card, you kena keluarkan duit sendiri. Betul. You know, so all this can be avoided kalau semua yang ada diabetes faham risiko yang boleh jadi macam ni and kawal gula. Pastikan HbA1c you all tak lebih 6. Maintain bawah 6. Setiap kali cek gula pastikan tak tinggi. 1 minggu 2-3 kali at least cek gula dekat rumah. So kita tak masuk critical situation macam ni. Dah luka, kaki pengaliran darah dah block. Cara the easy way out, potong sampai lutut. So sakit pun kurang, ada luka tak perlu fikir dah. But then you are bound lah. You know what I mean? So if you don't want semua tu, jaga awal-awal. Jaga awal-awal. Yes, advanced wound care is very powerful. Banyak teknik yang kita boleh gunakan untuk selamatkan kaki seseorang tu. Ada tak kes yang kita tak boleh juga? Sadly yes. Ada juga. Semua ni pun dah tak boleh bantulah patient tu. That was sad. It's very sad. Walaupun kita ada duit banyak macam mana pun, you tak will jamin. reach one point. Betul. Akan sampai duit berapa million pun masih terpaksa potong juga kaki tu. Okay. Doktor ada tak like advice lah yang doktor boleh bagi? Okay. Like for example macam contoh kalau untuk diabetes, kita tahu reason untuk masalah vascular tu adalah disebabkan oleh diabetes. Ada tak like another reason selain daripada diabetes, like orang yang ada healthy lifestyle tiba-tiba ada masalah macam tu? Okay, jarang. Oh, jarang. Kalau seseorang tu very healthy lifestyle, nak kena block dekat kaki tu memang jarang. Okay, gula yang tinggi satu risiko. Okay, so diabetes kalau diabetes tu terkawal, tak ada risiko. Your risiko is very low. Diabetes yang tak terkawal, itulah risiko yang tinggi. Number 2, smoking. Dia akan harden your vessels. Kita punya saluran darah tu sepatutnya dia should be able to go smaller up. Macam tu dia control dia punya pressure tau. Orang yang smoking, the ability for this is no more there. Dia akan keras. The wall akan become keras. Cepat repuh lah. Okay. Lepas tu bayangkan dia ada kencing manis pula. Oh, I cannot imagine kencing manis, heavy smoker, at the same time Cholesterol. Now you see what is happening. Inilah. On top of it, BP. This is why the saluran darah semua tu lebih cepat kena rosak. Dinding dia semua rosak. Betul block lah. Oh, that's terrifying. Yes, ramai yang fikir alah doktor ni menakutkan. But this is what I see every day. Ini yang saya jumpa setiap hari. Inilah yang rakyat Malaysia sedang alami. Yes. Top 1. Yes, ramai yang tak tahu tau. They feel every patient of mine will tell me this. Tak sangka doktor. Tak sangka benda ni boleh jadi. Semalam I was okay ni. Benda tu silent tau dekat dalam. Tak rasa apa sampai dah terlambat. Baru tengok, baru nampak. So please stay healthy. One Betul? Community, zero diabetes. So everyone dekat rumah, okay, yang dah dengar kita punya podcast, please be careful. Tak kisah, walaupun sekarang masih umur muda, still nak kena jaga. Sebab ramai je orang yang muda-muda, umur baru belasan, okay, dah kena diabetes type 2. Yes, betul. Diabetes type 2, kaki dah berluka, dah start dialisis, umur tak cecah 35 lagi. Banyak patient macam tu. Okay, so everyone dah kena start jaga makanan, okay, regular check up, okay, healthy lifestyle. Benda tu sangat penting. Sangat penting. Jangan abaikan. Yes, betul. So anyone, okay, yang dah tengok kita punya podcast, okay, kalau korang macam masih orang kata belum faham lagi, okay, dengan lebih detail lah buat kita punya advanced wound care, okay, korang boleh tengok previous episode kita. So korang akan lebih faham lah, okay, kenapa Dr. Haris sangat menitik beratkan, okay, penjagaan kaki dan juga penjagaan gula, untuk pesakit-pesakit kencing manis. So kita jumpa lagi untuk next week. Bye bye.